Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi Claude, ini nkuru mpamo official. Uyu munsi turi kuwa mbere itariki ni ya 2 ukwezi ni kwa 3 umwaka ni wa 2026. Tugarukanye ndi makuru masha akomeje kuvugwa ku mirongo y'urugamba n'izindi ntambara za politike na diplomasi. Imirwano irakomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Abarwanyi ba M23 na twirwaneho bongeye gutanga isomo rikomeye rya gisirikare. Kugeza ubu harandi makuru masha nkuzaniye kuri kese y'iminembwe n'uduce tuyikikije, dore ko hari itsinda rya Wazalendo FARDC bakomeje kuvuga ko hari uduce bafashe. Nyamara ndaje nguha ndi makuru masha ari kuvugwa kuri uyu wa mbere. Ese nibyo koko? Turaza kurebera hamwe iby'imirwano iri kuvugwa muri Fizi kugeza ubu ngubu ihagaze gute. Turebere hamwe n'izindi operation zikomeye cyane abarwanyi ba M23 bakomeje gukora muri territoire ya Masisi. Ese hano muri Masisi kugeza ubu nutuye duce 23 ikomeje kugenda yisubiza. Kugeza ubu Wazalendo FD na FARDC bagezehe, cyangwa se M23 ibagejejehe ibirukansa ibambura ibice. Aya nayo nayakuzaniye kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 2026. Aya na makuru masha. Turaza kunyarukira Kisangani hari amakuru menshi mashasha, dore ko hari bivugwa ko amadrone yagabwe n'igisirikare cya M23 nanone ku kibuga cy'indege cya Kisangani ashobora kuba yarahitanye bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC n'abakomando ba FARDC. Ese biri gutangazwa nibyo koko M23 yabagabye igitero Kisangani mu rwego rwo guhorera Lieutenant Colonel Wiringoma, ko bivugwa ko hari abandi ku ruhande rwa Kinshasa banakomeye babiguyemo? Kinshasa yo kugeza ubu irabivuga hiki? Nyuma yabyo rero nanjye naje gushaka ndi makuru yo kwizerwa, ndaza kuguha kuri izi ngingo zose. Na makuru y'imirwano rero nihangana hagati ya Alliance Fleuve Congo na Kinshasa. Turi buze kwibandaho kuri access zigiye zitandukanye nkuko nzikubwiye. Turebere hamwe kino mirwano ihagaze. Ariko ku rundi ruhande muzi ko hari intambara ikomeje bigacika hagati y'Abanyamerika bafatanyije na Israel bahanganye cyane na Iran. Hano naho nzajya ngenda ndebamo amakuru y'ingenzi cyane ku bitero bya Iran kugeza ubu bigeze he. Irani kugeza ubu iri kurasa hehe? Amakuru ari kwerekana ko yarashe no kubikorwa by'Abongereza. Ku rundi ruhande Abanyamerika Israel bo bari kubyitwaramo gute? Aya na amakuru yo kuri uyu wa mbere masha, nayo nzajya mfata kanya gato rwose mbagezeho update z'imirwano ihanganishije Amerika, Israel na Irani, mbagezeho amakuru masha. Ariko tuzajya duhera cyane muwe mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ariho twibanda n'ubu niho tugiye guhera ku mirongo y'urugamba hagati ya M23 ihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ingabo nyinshi z'u Burundi kugeza ubu zikomeje kuvugwa mu mirwano. Twihuse rero, reka manze ngusabe gukora like kugira bitume Gogo idukora recommendation. Rwose nturangiza aya makuru udakoze like, ukoresha bino biganiro bisangiza abandi. Kurundi ruhande kandi ukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 20 hano ku nkuru mpamo official. Ini channel yanyu rero mudufashe muduteze imbere, cyangwa se mudufashe gutera imbere, kandi abakomeje kubikora turabashima cyane. Ntago dutinda rero kugira tutarambirana, ahubwo duhita twihuta cyane ku mirongo y'urugamba. Mbere yuko mbagezaho aya makuru ari kuvugwa muri Sud Kivu kubigendanye n'ibyo FARDC Wazalendo bari kuvuga ko bisubije uduce, hari amakuru ari kwerekana ko hari icyo M23 natwirwaneho bakoze rwose mukanya. Ariko reka tubanze twumve icyo bano Wazalendo na FARDC babivugaho ku duce baba bisubije muri Minembwe. Nanjye ndaza guha indi version sha. Aya na makuru masha ngiye kukugezaho. Jina langu ni Kasikuza Ndegesi Prince, president wa movement ya FDCC bare APC. FDCC ni Force pour la Défense des Compatriotes. Ari kuvuga amazina ye, avuzemo Felix n'umutwe yahagarariye wa Wazalendo. Ndi kubona ari abagabo batatu bahagaze, ariko barakomeza bavuga ibice ngo bashobora kuba bisubije. Nanjye ndaza nguha ukuri, reka tubanze tubumve. APC ni Armée Populaire Congolaise. Tunataka kushukuru kwa kazi ambayo tunafanya ya kujirudishia, Kifaransa ni kulibere, masite ambazo ngo turashaka gushimira cyane ngo igikorwa gikomeye Wazalendo FARDC bari gukora byo kwisubiza ibice, cyangwa se igikorwa cyo kwisubiza uduce. Hano basa nkaho berekana ko hari uduce bashobora kuba bisubije hariya mu bice bya za Minembwe, ariko nakubwiye ko ndaza kuguha ukuri. Zilikuwa zinanyanganywa na adui M23 pamoja na walie wake wakiwemo Red Tabara na Twirwaneho na watu wengine ambao wanajulikana na ulimwengu
ulimwengu mzima kwamba wanaunga ngo n'uduce twari dufitwe n'umwanzi ari we M23 bagashiramo na Red Tabara na twirwane ariko ngo bari kutwisubiza M23 mkono. Leo tuko na furaha kubwa na ndio maana munaona tunapakaliwa bunga, mimi na staff yangu, mimi kama vile president wa movement pamoja na staff yangu tunapakaliwa bunga kwa ajili ya kijiji na site ya Mikenge kuwa libere. Leo hano ngira ngo murabyumva neza ko bicaye banezerewe ndetse ngo bisize ifu kubera ibyishimo ngo biturutse ku gace ka Mikenge bongeye kwisubiza. Aka gace ka Mikenge rero gaherereye muri territoire ya Mwenga ariko ni mu duce twegeranye na za Minembwe. Nibyo koko nkuko bari babivuze, igisirikare cya Kongo, abarundi benshi cyane wazalendo za FDLR, abatanzania n'abacancuro bagabye igitero gikomeye Mikenge ndetse babasha kugerageza kwinjira Mikenge. Ariko nubwo avuga ko rwose bigaruriye centre ya Mikenge, aya makuru ntago ariyo, ahubwo dore uko byagenze. Ni FARDC abarundi wazalendo bagabye igitero ku bwinshi rwose, baragenda bafata za biraro mbiri bagera kuri antene za Mikenge, ariko ntago babashije kugera muri centre ya Minembwe. Mu minota itarenze 20 abarwanyi ba M23 na twirwaneho bahise baza ku munsi wejo. Ibi bitero byose babisubiza inyuma. Ubwo no kuvuga ko abagabye ibitero Mikenge bari bagarukiye kuri antene ya Mikenge basubijwe inyuma. Ku bwizo mpamvu kuri uyu wa mbere amakuru mashya naguha nuko agace ka Mikenge kari kugenzurwa na twirwaneho na M23 ndetse na biraro mbiri. FARDC wazalendo abarundi bakaba bahakuwe. Ubu ngubu amakuru ari kuvuga ko bongeye guhungira hitwa point 0 n'inkomere zabo n'abapfu babo. Hano rwose point 0 ngo huzuye inkomere, imodoka zikaba ziri kuza gutundira point 0 ku barundi FARDC wazalendo baguye Mikenge nyuma yo gukubitwa inshuro. Ubwo urumva ko bagerageje kuhagera basubizwa inyuma. Andi makuru ari kwerekana operasiyo ikomeye abarwanyi ba M23 bakoze, dore ko abarundi wazalendo FDLR abacancura abatanzania ejo rwose bari banyanyagiye mu duce dutandukanye twa Minembwe, dore ko bari bageza hitwa za Irundu bari bahageze. Ariko amakuru ari kuvuga ko twirwaneho na M23 bongeye kubasubiza inyuma. Aka gace ka Rundu bunako karagenzurwa na M23, yaba Bidegu nuko naho bari kuvuga ko bahafashe. Ariko amakuru yo kwizerwa nuko ari M23 na twirwaneho bakiri kuhagenzura. Icyokoze amakuru arekana ko wazalendo FARDC abarundi bari babashije kwinjira muri ibi bice, yaba Rundu yaba Irundu bari bayinjiyemo bafashe nibice, yaba Bidegu bari binjiyemo bafashe nibice, nkuko bari batangiye no kwinjira Mikenge. Ariko utuduce twose badukuwemo. Ibitero bagabye Rugezi basubijwe inyuma, ibitero bagabye Nyaruhinga basubijwe inyuma, ibitero bagabye Mukoko basubijwe inyuma, kereka hitwa Miko bagiye bagatwika mazu ariko naho baraza basubizwa inyuma. Hari amakuru rero ari kwerekana ko muri iki gitondo rwose cyo kuwa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 abarwanyi ba M23 na twirwanaho bakomeje kotsa igitutu FARDC wazalendo abarundi FDLR n'abacancuro bakomeza kubasubiza inyuma no mutundi duce twari two twose. Hano rero ukabona ko FARDC wazalendo FDLR bari bamaze iminsi bari kugaba ibitero bikomeye muri Masisi, banafashe n'uduce twinshi benda kugera hafi ya Rubaya. M23 imaze iminsi iri kuhabirukana. Ayo makuru maze iminsi nyakugezaho, usibye ko mukanya ndaza kuguha izindi update. Nyuma yaho rero bakubiswe cyane muri Masisi bakamburwa uduce, mbere yaho gato bari bagerageje gufata uduce muri Minembwe biranga. Ubwo rero M23 yari iri kubambura cyangwa se ikomeje kubambura uduce muri Masisi, nabo bagize gutya bahita bongera bagaba ibindi bitero byinshi Minembwe ejo ku cyumweru nkuko nari mbikubwiye. Ariko utwo duce twose badukuwemo, ubwo baracyari kuri point 0. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Intwaro nyinshi zahafatiwe muri ibi bice cyane cyane ahitwa za Irundu, ahitwa za Bidegu n'ahangaha za Mikenge. Abarundi bongera gufatwa amatekwa wazalendo FARDC bahagwa ku bwinshi, dore ko hari amakuru ari kuvuga ko inkomere zababanye nyinshi ahitwa za point 0 imodoka ziri kuza gutunda, abandi babatunda babashira ku bitugu bitewe nuko biriya bice rwose imihanda yaho ibigoranye cyane. Ubwo rero twavuga ko izi operasiyo zikomeje kubera muri territoire ya Fizi. FARDC abarundi wazalendo FDLR muri make bari bagerageje kongera gufata ibice ku munsi w'ejo ku cyumweru, hari nibyo batangiye gushaka kwinjiramo. Ariko ibyo byose nakubwiye za Mikenge, za Irundu, za biraro mbiri n'ahandi hatandukanye za Bidegu bongeye gukubitwa inshuro basubizwa inyuma. Ubona ko FARDC n'abarundi n'abatanzania wazalendo FDLR abacancuro bakomeje kugorwa nabiri yabice. Mbere ko tujya muri operasiyo ziri kuvugwa muri territoire ya Masisi aho M23 yabigeze, reka tubanze tugaruke gato kuri aya makuru akomeje kuvugwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Hari amakuru ari kuvuga ko ari ibitero by'amadrone agera kuri 4 yaje mu masaha atandukanye agabwa ku gitero nanone ku kibuga cy'indege cya
Bangboka. Ikibuga cy'indege cya Bangboka Kisangani ku nshuro ya kabiri hongera kugabwa ibitero. Hari amakuru yari kuvuga ko M23 ya madrone yarashe yabashije guhitana, ngo ku mugoroba w'ejo drone yahagurutswaga ngo iki gitero cyabashije guhitana bamwe mu basirikare ba FARDC bo muri Hibu Special Force kabuhariwe bari bagiye kwerekeza ku rugamba. Izi drone ngo zibahitanira kuri icyo kibuga cya Bangboka. Iyi ni version yabo ndi kuvuga, ariko cyangwa se namakuru ari kuvugwa kuri social media, ariko nge ndaza nguhe ayukuri. Ku rundi ruhande kandi bakavuga ko usibye abasirikare ba FARDC ba Hibu Special Force baguye kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani kuri drone zarashwe na M23, ngo hari umwe mu bagenerali bari kumwe n'izi ngabo ngo nawe wahapfiriye. Ndetse iyi nkuru yo igasa nk'iyerekana ko ari M23 ubwo ngo yari ihorereye na Colonel Wiringoma yohereza amadrone ku kibuga cy'indege cya Kisangani cya Bangboka, noneho kigahitana abo ba Hibu Special Force ngo umujenerali. Ariko mu by'ukuri nubwo babitangaza gutya nta kimenyetso kiri kubyerekana, nta zina ry'uwo mujenerali kugeza ubu. Rero ngewe nta makuru ndabona yuko ibi bitero by'amadrone bya M23 byaba, usibye no kuvuga ko ari bya M23 hari amakuru mfite hano ko bishobora kuba bitari n'ibya M23. Niba atari bya M23 rero ni ibyande. Reka manze nkubwire ko ibiri kuvugwa ko ibi bitero by'amadrone byishe abahibu n'abagenerali. Iyi nkuru yo rwose ntago, nubwo byavuzwe kuri social media, ariko nta bimenyetso bifatika. Kubwizo mpamvu nanjye ntago napfa kubyemeza. Gusa ubuyobozi bwo muri biriya bice cyane cyane umwe mu bayobozi bakuri ibibuga by'indege ku kibuga cy'indege cya Kisangani nacyo kirimo yagize icyo abitangazaho. Uyu nguyu bamwita Claudine Elondia, umuvugizi w'intara ya Chopo, yavuze ko ari drone zigera kuri enye zagabwe ku kibuga cy'indege cya Bangboka Kisangani. Muri izo drone zateye zarasiwe mu kirere cya Bangboka, kandi ya nyuma yarashwe mu gihe indege ya gisivile ngo yari iri kugwa kuri icyo kibuga cy'indege. Urumva rero ko uyu mudamu Claudine Elondia waravuga ko ari drone enye zarashwe kuri icyo kibuga cy'indege, ariko ngo zigahanurirwa mu kirere cy'ikibuga cy'indege cya Bangboka Kisangani, ashaka kwerekana ko zitageze ku ntego. Ubwo rero urumva ko amakuru ari kuvuga ko zarashe abahibu Special Force n'abagenerali aya nagara yo kwizerwa. Waravuga karenye akavuga ko zahanuriwe hejuru y'ikibuga cy'indege cya Kisangani, agakomeza avuga ko drone ya mbere yarashwe saa 9:48, mu gihe drone ya kabiri yaje igahitiraswa saa 11 n'igice. Drone ya gatatu ngo yaje saa 1:30 nayo ngiraraswa, ndetse ngidi drone ya kane yaje nyuma y'iminota 18 gusa ngo irangije nayo iraraswa. Niko Claudine Elondia, muvugizi w'intara ya Chopo, abivuga. Ariko harandi makuru ndi gukurura, nibyo M23 yigeze kurasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ariko harandi makuru ari kuvuga ko iyi ngiyi ishobora kuba ari ikinamico ry'igisirikare cya Kongo cyangwa se ikinamico rya Kinshasa ryahagurukije amadrone mw'ubwo buryo kugira ngo berekane ko M23 nayo iri kurasa Kisangani, dore ko igisirikare cya Kongo cyari kimaze igihe gihitanye Lieutenant Colonel Wiringoma ku bigendanye n'amadrone. Ibintu byamaganywe cyane, ati FARDC ni gute urenga ku gahenge wanarangiza ukica bakamanda ba M23 barimo Lieutenant Colonel Wiringoma kandi ari mu gihe cy'agahenge. Ayo ni amakosa yamaganywe n'abantu batandukanye. Ubona ko FARDC Kinshasa yariri kugaragazwa nk'abari kwica gahenge, ndetse bagahengera bakamanda baye 23 bakabahitana. Kinshasa rero ngishobora kuba yakoze ikinamico kugira yerekane ko na M23 iri gukoresha amadrone yangiza gahenge inarasa za Kisangani, bitewe nuko ibitero bya drone bya M23 bya mbere murabizi ko umuryango umwe bwa Afrika wari wabyamaganye, hari n'ibindi bihugu byagiye bibyamagana. Icyo koze ntago nigeze mbona bamagana ibitero by'amadrone byahitanye Wiringoma, sinigeze nabona bamagana kurenga ku gahenge kwa FARDC. Iyo miryango rero y'ubumwe bwa Afrika n'ibindi bihugu bagiye bamagana igitero cya 23 yarashe Kisangani, ariko yibatero twatsi vuga ko igomba kuharasa kuko hari amadrone yibasira abaturage mu bice igenzura. Amakuru ari kwerekana ko Kinshasa mu kuyobya uburari kugira yerekane ko M23 nayo yatangije ibikorwa byo kwica gahenge inarasa za Kisangani, nayo ishobora kuba yakiniye iryo kinamico. Izo drone zikaba atari za M23 ahubwo ari za Kinshasa, igamije gushira icyasha kuri M23 ko nayo iri kwangiza gahenge. Amakuru ni kari kugenda byerekana, dore ko kugeza ya masaha M23 yo itaremeza yuko ariyo yagabye icyo gitero, mu gihe ubushize yari yabyemeje. Niko amakuru akomeje kugenda abyerekana. Ibyo Kisanganira ko ibitero nabyo turakomeza kugenda tubikurikirana uko amakuru masha arakomeza kugenda ahaza. Ahubwo reka tujye no kuyandi makuru tunyarukira
tunyarukira muri teritwari ya Masisi. Muri teritwari ya Masisi abarwanyi ba M23 bakomeje kwisubiza uduce rwose hafi ya twose. Hari amakuru ari kwerekana ko ejo ku munsi wo ku cyumweru rwose kuva ku wa gatandatu mu masaha y'umugoroba nejo ku cyumweru intare za Sarambwe zari zamaje kwisubiza centre ya Katoyi ndetse zikomeza gusushubikana FARDC Wazalendo FDLR. Imirwano ikomeye ikaba yari kubera kuri axe ya Katoyi na Gitoyi, bivuga ngo M23 yabarengeje Gatoyi ndetse iri kubashushubikana barenza za Gitoyi, irashaka kubakura no mu bindi bice bikikije Gatoyi. Aba barwanyi ubona ko bashaka no gufata ibindi bice birimo za Remeka n'ahandi hatandukanye, aho FARDC Abarundi FDLR bategurira ibitero. Operation muri Masisi zo ziri kugenda neza cyane, ibice M23 iri kubyisubiza. Hari uduce nena kubwiye mbere turimo za Kazinga, uduce turimo za Bitobotobo, uduce turimo za Kazinga, za Bitobotobo, uduce turimo za Nkokwe, uduce turimo za Cyugi, uduce turimo za Nyakabingo, za uduce tujye dutandukanye za Ruki, uduce dutandukanye twa za Nkokwe, uduce dutandukanye na tukubwe za Cyugi. Utwo duce twose harimo na za Katoyi n'utundi na za Mahanga. FARDC Wazalendo FDLR bari batangiye kutwinjiramo, ariko intare za Sarambwe zatubakuyemo. Ubwo twavuga ko akandi gace kigaruriwe n'intare za Sarambwe kuva muri weekend ni centre ya Katoyi babashushubikana cyane. Operation kandi zirakomeje. Amakuru ari kuvuga ko nyuma y'ifatwa rya Katoyi imirwano ikomeye yari kuvugwa kuri za Nguluru na za Ntete, ndetse amakuru akavuga ko uduce natwo abarwanyi ba M23 bamashije kutwisubiza. Ubona ko muri teritwari ya Masisi intare za Sarambwe ntago ziri guhagarara, operation zo kugeza ubu ngubu zirakomeje. Reka dute tunyarukira no kuyandi makuru. Murabizi ko Irani na Amerika, Irani ifatanyije cyangwa se Amerika ifatanyeneje na Isiraheli bakomeje kurasana ku rwego rwo hejuru. Reka turebe rero update ziri kuvugwa. Irani kugeza ubu yakamejeje cyane, ubona ko iri kurasa hirya no hino, ahantu hose hari inyungu z'abanyamerika ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe cyangwa se ahandi hari inyungu z'abambari b'abanyamerika. Amakuru ari kwerekana ikirero, amakuru ari kwerekana ko Irani yateye ibirindiro by'Ubwongereza mu gihugu kibarizwa mu Burayi. Irani iri kugaba ibitero no mu gihugu cy'Uburayi ku nyungu z'abanyamerika n'abambari babo. Drone yaturutse muri Irani yaguye mu birindiro by'igisirikare cyo mu kirere cy'Ubwongereza muri Chypre, nk'uko byatangajwe na perezida w'iki gihugu Nikos Christodoulide. Iyi drone yaturutse muri Irani iragenda rwose irasa ibirindiro by'igisirikare cy'Ubwongereza muri Chypre. Byakurikiranye n'itangazo rya Minisiteri y'Ingabo ryavugaga ko hakekwa igitero cya drone ku birindiro bya Raf Ikrotiri ku cyumweru ahagana mu gicuku cy'isaha ya saa 4. Nta muntu wahitamwe n'icyo gitero kandi ibyangiritse ni bike ku birindiro, ariko Minisiteri y'Ingabo yavuze ko abagize imiryango y'ingabo ziba muri iki kigo bazimurirwa ahandi hantu mu rwego rwo kwirinda. Itangazo ryagize riti imbaraga zacu zo kwirinda mu karere ziri ku rwego rwo hejuru kandi ibirindiro byiteguye kurengera abaturage bacu. Ibi bibaye nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer avuze ko Ubwongereza bwamenye icyifuzo cya Amerika cyo gukoresha ibirindiro by'ingabo z'Ubwongereza mu bitero birwanaho. Chypre cyangwa se igihugu cya Chypre ni igihugu cy'ikirwa cyambukiranya imigabane giherereye mu burasirazuba bwa Mediterane, gifatwa nk'ikigize akarere ka Aziya y'Iburengerazuba n'Uburasirazuba bwo hagati, ariko gifitanye isano ya politike n'umuco w'Uburayi n'umunyamuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Urumva rero ko iki gihugu rwose cya Irani gikomeje kohereza amadrone yibasira cyane ibirindiro bitandukanye by'abanyamerika ariko n'iby'abambari babo. Ubu kuri inshuro barashe ku birindiro by'Abongereza biherereye mu gihugu cya Chypre, mu gihe Irani yari yamenye ko Amerika ishaka gukoresha bino birindiro kugira igabe igitero kuri Irani. Ibintu rero bikomeje kugenda bikomera kuko amakuru ari kwerekana ko indege nyinshi z'intambara za Amerika zakoreye impanuka muri Kuwait. Hano kandi bigaturuka ku bitero n'ubundi byaza Irani. Izi ndege z'abanyamerika zakoze impanuka mu buhe buryo, mu gihe nyamara byavugwaga ko ahubwo ziri kwitegura gushaka kugaba ibitero muri Irani. Minisiteri y'Ingabo za Kuwait yatangaje ko kuri uyu wa mbere indege nyinshi z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urumva ni kuri uyu munsi wa mbere, indege nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoreye impanuka muri iki gihugu cya Kuwait, gusa abapilote bazo bose bashobora kuzisohokamo ari bazima. Kugeza ubu intandaro y'izi mpanuka ntiramenyekana. Minisiteri y'Ingabo za Kuwait yavuze ko yarimo ikorana na Amerika kugira ngo hamenyekane icyaziteye. Amakuru y'ibanze aravuga ko imwe mu ndege za Amerika zakoze impanuka ariyo mu bwoko bwa
F-15 cyangwa se F-15 amashusho yayo iri guhanuka akomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Abaturage bo muri Kuwait bavuga ko babonye abapilote babiri bayisohokamo mbere yuko ihanuka ku butaka. Ziriya ndege ziravugwa ko zakoze impanuka mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwaho hagati na nyuma y'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabwe kuri Iran kuwa gatandatu bw'icyumweru gishize. Ni ibitero byaguyemo abayobozi benshi ba Iran barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran wayo. Iki gihugu mu buryo bwo kwihimura cyarashe za misile kinagaba ibitero ku bihugu bitandukanye baturanye birimo na Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abasomyi, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse nabonye ni Dubai barahashe, muri Oman baharashe, ahantu hagiye hatandukanye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rero ibiro ntaramakuru by'abanyakuwait byatangaje ko intwaro zirinda ikirere cya kiriya gihugu zashoboye gushwanyaguriza mu kirere za drone zigamije ikibi zirimo zisatira umurwa mukuru wa kiriya gihugu zari zirashwe na Iran rero iri gukomeza kugenda ibarasaho rwose nta bintu by'imikino, ubona yuko rwose ifite gahunda. Gusa aya makuru nayo turakomeza kugenda tuyabakurikiranira hafi. Anytime nituza kubona masa sorry ni ka gripe tukaza guhita tuyabagezaho. Hano rero ndabaha icyifuzo giteye gutyo. Murabizi ko intambara ikomeje hagati ya 23 ifatanyije natwe irwaneho bahanganye n'ingabo za FARDC, Abarundi, Wazalendo, FDL, abacancura ba Tanzania, yaba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Aya makuru ngomba kujya nyabagezaho rwose, ni naho tuzajya twibanda. Ariko iyi situation iri kuba hagati muri Moyen-Orient ku bitero bya Amerika, Israel na Iran, nabonye ko ari ngombwa ko nzajya nshaka update duke nkatubagezaho, ariko tukazajya duhera kuri update zihangana hagati ya Alliance Fleuve Congo na M23. Niko bizajya bigenda rero. Ubwo namwe murambwira uko mubyumva, ese mbigenze gutyo cyangwa se nje nkomeza mbigerezaho amakuru yo muri Congo, kuko ibyifuzo byanyu nibyo duha agaciro tukabigenderaho. Reka yangaya mbenya soreje hano. Anytime rero ndaza kugaruka mbageza handi masa. Icyo nababwira cyo nuko nababwira ngo mukomeze mukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 20, mukore like kuko bituma Google idukorera recommendation ya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Mukoresha bino biganiro mu bisangiza abandi, mukomeze muteze imbere inkuru mpamo official. Niko bihagaze. Ubwo turaza gusubira anytime ndibuze kubona andi makuru masa. Witeka komeze kubana namwe.